yɛhyɛ de afiri enwumasua ensemu na yɛde nkan de atodwa de me yɛtie fo sɛ Ghana mampani abɛde akyire Dr. Mahmoud Bawumia papa yi wabomade abade nsɛmpi na de atodwa wakasa ogire pase nche bia textbook so ya na nkwada no bomobomade no omhwem edisua de no yaba ne tiri mu pose ombetime yi textbooks no nyina de afiri wonom na omode de afensa laptops no de ma nkwada no amane amsi ohwemu anansan kura na kwabenade bi kotwere buku ehonsem no eba ba ye deja ewo kuramu asai ena afo so ohwemu so kame ye se de gitansensem no na wiase mfana nyina no obi anso de kyere nkwada de etu omode omompese de de bia da ano betimi ayusu de afensa bi angoma me kyere textbooks no de a kyere nkwada de ompese omde laptops no de man nkwada no se de be ye nei wo mu wie ntro so school SHS no moto aso ewo suapon do mu ewo mamu hanase bi wiase mfana nyina omduru ho no mu ankwankwa ya de foforo amfama wonum ti no enche bia ya mani tiri mu pese wo be textbooks e de afiri wona tese laptops na wonum atimi ayusu de kyere nkwada na de na sem wo beto odwa na manfo bebresi aba papa yi eduru ba bia ase wakodwumade bia se na onya asem bia nka na eduru ba bia opese wo buru nimum kakra emo manfo so timi etene nka wo no mo pani ba ko ani din ene William Bodi wono chief executive director ede mekwa enshaban se fanse Educate Africa Institute wono ana ogire pass nsema panifo aka no onyi se onye so okra se wono ebetimi ayo ede afuro na moma yentie sere pani no eka ne nsem no textbooks no akufo no money bi ena ya ka se ye de laptop e ba be se na nine ye man pani na do ka se SHS akola bia benya one hot meal aye tea anopa chocolate and the dema wo eno abemu ana emofra ne pede bia da omo paduane adi because there is food shortage omo papa nom ena ya video yi free temali buy esi nyina yi hu bi kom ya mia bibira SHS omo nya bibira papa entra enyomi na fo no mo electricity eti wo the laptop brem of grama awu place textbook I mean the man pani abedi enya akwanya wo program bia fitina e wo so kasa keke ena wo kasa keke asem wo kan no fa hwe ma fietimi adwo boye hu yi ye wa dan kama akola nko school bosumi ba kun kwetena fi bosumi miensa yenti se food shortage aba izia mo problem ehwa ye den ama wo electricity enye problem all the schools any ye decide we bad ya nke ya ko ya ni but it is not a progress, it is misplaced priority. Etiano ensamba akwa opena ni Dini Williams body watimi ade atodwa ogire pasan penfo na kansa sabi okobase mu akwadi die maya woye den na campus waka foforo gum amana kwa akoye ene bi sensa pani ansem ya wokan enkyerase ne sen wose hwe sa free SHS o mutimi de ba ehie no wo hawa wodo e wom nyina mpo no aban no ntimi kura nsiesie nwie na campus wasan akwa akofo se o de laptops ebre nkwada no mso atimi de asua de adan ne enema bi a emofani hia ekomode wo mu nyina no se yaye ene yede we ba nanka e good news express ye ko ye ni pasanya bo nyina ho ye nye eti se me da sorry na yes aba fine aba the statement later say ade papa na mum enema bi wo se ye because laptop no e to life na school no any life o the laptop man na se kolo a o ko charge no wahe obeje je sa ko pia ko charge e ko asa school ma bi to ana you know ye enema bi a ye mfa efinya sanka ho na school nyansa no nko amwa eti ye da sorry na saba fine ye be so pe Ghana ye mpeni ko na nye de ye pe e ma ye omo ye de omo pe so take it like that but it will not okay in the country. If it will okay, it will be some schools I be selecting omo saka na agba bi gina simpie so na akocha pictures na video eti wey ensam kakra pani no ade tudwa na de atwato okra wasasemi mu no ano se ebra na so se aban no pese wo che bibi ade ma sukufo a omkọ aban suku mu a edure na so se obetime twa nani ade ahwe enkwado om so gentete ewo ankwankro schools mu private schools no almost ko ni Ghana for it is easy omo aban schools na o se consider almost because they went through the private system and omo join it public at the tertiary level. It is here bibiama and I say emofra wa Ghana for you must consider say omo private schools no say Ghana for it be bibi and I say if you can no here say mo makani e chibi ma private schools no and then ye jai it private schools no say buy at offer bibi no otimi di mo ni nyina ye ko one obi ko private school no enya ntete papa no be nurse and doctor o ko say anyo na be help it dey na no so ye man ni papa no otimi be nurse and doctor papa
enti kokoba ene dede ba omu nyina no eye krobofo onumu ma enti se koba saban no o che no ma bi e de man kwada o mo gentete e wa ban suku su awdo mu won twenani emfa nhwe kwada o mo so gentete e wa nkrankra suku mu sense omu nyina no eye Ghana fo e ma pani ayeti ne ne ye fa ne Williams bodi wono eye pani kwankyerefo a woda eku a enhyaban ase ye fa se Educate Africa Institute ano na yete ne nkan